Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves. Sanibonani Dumelanga Abushene Nda. Igama lami nguMahewu Mbatha. Umthiya usontshekazi ogumbila amagwala naseteleni esandla mina ngenela. Bathi ngurumbayi ingarabe. Zofana ngawudlo fish kodwa khona ngithanda ama fish and chips. Zofana ngayidla amankunku kodwa khona ngithanda lake and akhe lewe ngithanda ngakhona ngithanda nje ngohlukela ku-quarter past. Thank you so much kubantu lokho busy ebebukela lokho Mahewu podcast. Le lokho busy idlala kusukela episode 1 up until episode 17. So ngithola imibuzo eminingi abe ngibuza ukuthi Mahewu uswashonaphi kwenzakalani ngawo. Guys, I'm still here and I'm still alive. Episode 18 asizike kahle this time around siza kabi ngoba nje bangikhuluma njengamanje silayo inquthu sizobona umsebenzi kabafo Mbatha kuthiwa Mbatha Tombstones. So uzositshela kabanzi ngawo ukuthi usuka kuphi up until azafike la. But before we go any further, I want to say thank you so much kwi-Shwala images kuyena lokho ibhizi hamba nathi up until namhlanje. Thank you so much kwi-Zulu Studio TV ilokho ibhizi hamba nathi up until manje. Also thank you so much kwi-Majuba FM na kwi-Zulu Studio TV. Na kwi-Best Radio sikhona and sisazohlala la. Mangenze ukuthi ke ufuna ukwazi ukuthi yini esokhuluma ngayo namhlanje la yenza kanje. Stay tuned. Zobe lesithathe ngiyokufaka khona then basibuya sakhuluma enomthiya. But okwamanje buka lana. Mbatha Tombstones, supply and hiring CC. Bayatholakala uLundi ngasekhwezi. Bakwelekelele kufakena ama Tombstone. Bayatholakala nasendaweni elandelayo. eLady Smith, eStebhesini, eWard Valley, eNquthu, naseDandi. Ngemininingwane ngabashayela kule nombolo noma uxhumane nabo ku WhatsApp on 083 478 2910 noma bashayele ku 073 208 9611 kanjalo nawe inombolo ka 071 156 8755 ukufakela iTombstone bakubiza nje 850 kuphela. Sihamba yonke indawo Simbatha Tombstone. So nibonile ke nami umsebenzi ungakanani. Thank you guys so much. Amangenze ukuthi nawe ufuna ukuthi sihamba sifike la ukhona ekuhlale singafiki la osokukhona khona. Njengamanje senquthu if ungangikhola mina kuza mina ngizokutshela ukuthi senquthu and ufakazi wami uyena Mbatha bafo thi usontshikazi ngiyazi ukuthi ugumbila amagwala angabe sengathi bana kusengibuya ngo-episode 18 sengibuya ngaba sokuba sengathi itiye. Ngisacela ukuthi uqale uyichaze wena bafu ukuthi amagama ubani wakwabani and sikuphila ngicela ungakhohlwa lapho ukuthi sikuphila. Hayi igama nguSiphesihle ngokwambatha senquthu la endaweni yasecora ngaphansi kwenkosi uMlifi. Yeah. Siyathokoza ukuthi nisivakashele. Yeah. Sijabule nje kakhulu. Yeah, sesikhona la nababukeli ababukelayo ekumabona kude. Yeah, sesikhona bafu sikhona. So ngiyazi ukuthi unebusiness oranayo elingandele bani abantu abaningi batshela ukuthi this one lokho afanelekile ngabe rana abantu abangodaki. But there you go when urana Mbatha Tombstones. Awusilandele la ukuthi kusuke nini lapho waqala khona ibusiness up until ngoba nje usukhona la. Like mhlawumbe usuneminyaka emingaki ukhona. Ibusiness kwaku-eda omunye uline emabhizinisini engangivele nginawo. Oh yeah. Ngiqale kakhulu nje ngamathende locally so ngase ngithanda le business le granite. Granite ke isebenza kuma kitchen tops, kuma tombstones. Kodwa ke isikhathi esiningi ke la sisebenzisa kakhulu ke kuma tombstone endaweni yaseNquthu sanaba sayakodandi sakhuphuka sale ngaphezulu. Kodwa siya noma ngabe kuphi lapha abafuna ukuthi ke esiye khona. So ibusiness elihle kakhulu ukuthi isikhathi esiningi belungu. Yes. Yeah, belungu. That is why uthola amathi amaningi abhalo rest in peace yabo. Uthola ukuthi ke mina kuphatha kabi lokuthi ke amathi abhalo rest in peace ngoba ngifisa ukuthi ibhalo ngesiZulu. Umkhuluma ngabe wakucijimpi sekuthiwa rest in peace in loving memory of Cijimpi. Yeah. Uyakuzwa ukuthi akuhlangane kunobadlulo phakathi
umuntu thina la ekhaya sithi akabhale ngelanguage yakhe mayifuna ukuthi isikhumbuzo sika bani wakwabani bhala ngakho mayithi isihuputso sika bani bhala ngolimi lwakho nje senza lento oyithandayo ukhona so usunesikhathi singakanani ulokho ungaphansi kwaleli business leli lama Tombstones kulona lodwa nje lelo ngisoya 2011 yeah 2011 yo seliphilisile ngicela ukuthi ungitshele ukuthi wayibona nini la khona ukuthi isiphiwo sakho sila ngiyazi ukuthi abanye bathi at the age of 30 to 35 ila khona ofanele sewazi usengathi ngazi ube nento oyenzayo ezothi even usuphela amandla ube yona ezokusebenzela kuphi la khona wabona khona ukuthi kahle kahle mina I'm gifted ukuthi ngenza into efana le ama Tombstones kwakukhona ikhampani eyikhona abantu bedlelwe imali zabo bese inkingeni ukuthi imali zethu sizokwenza njani abaye bathi bekhipha ama date abanye bathi hey man imali engaka ngangithenga amatsha amangaka ifuke usebenza ngabantu inhliziyo yakho uhlala ifuna ukusiza ngaso sonke isikhathi yes so ngabuka ukuthi yasilento kodwa umuntu angayenza kanjani so ngahamba ngayofuna ngarisk ngathi ake ngiyofuna omunye umndiya ongangisiza ukuthi ke asilekelele la ngoba phela abantu kwemanje bazi ukuthi ke vele lezi zinto njengoba ke sifaka amathende siyabazi mhlawumbe abantu abangasilekelela la ayisihamba ngisamfuna lo mndiya nakhona waqala wayalela le so when oyo actor as a middleman for ukuthi usize abantu abasemphakathini abangasekhaya ukuthi bekwazi ukuthi mama befuna amatshe beze kuwena and then wena basobaxhumanisa nomuntu ozokwazi ukuthi abadayisela amatshe yes kanjalo kodwa ke at the same time futhi namphakathi ke wokade uvutha amalangabi ukuthi hey silahlekelwe imali kwafanele ulethe umuntu 1 omthembayo 2 wazi ukuthi lelitshe leli bangabe ukuthi seliyavoshoka noma liyawa abantu bazobuya bese kuwena as a result ke sasingatholelana imali etheni nje kwasasifike sohlala simlinde umndiya afike sihlale simlinde asebenze azazaqede siphindele nathi ke ngiyakhumbula nje profit encane ngalezo khahla mthotho uthola nje 400 nje uthi akodwa ngeke pay each uthi angeke ize ngithole ndawo kodwa uthi hayi ngoba kade ngihleli nje ngenze umndeni uthi ube comfortable ayi ku right angeke ngizongwakekho umuntu wangepha 400 kumanje bangaphosisi unama branches awu5 kune branch la eNquthu kune branch esemnambithi kune branch eSolundi kuna branch awuthiwa kuphi ikhona eSelili Smith phakathi edrobheni yes le egcina bese bayise Saint ukhona iSaint clinic elapha Stepsini ke siyomoya ezaKenya kodwa ngakho Lady Smith bese bayi 85 so ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uthi uma usumdala usukhulile ubuyazi ukuthi yazi lento engiyenzayo iyangikhumbuza athi ngayenza ukukhuleni kwami akazange wazi wayithola wena ebucwaneni bakho wenza something ecishe besimila nale wena osuyenza manje ngangayithola kwakuthiwa kuzofaka itshe ekhaya kwakuyikhampani yaseMaritzburg kwathiwa nje sakhe laphansi ngibuza manje sakhela nakuthiwa hayi ikhona bezofika kahle yabo but ke ngiye kulelo thuna yazi ama sizes sawameja ama sizes vela ayiwona ngexa ukuthi ngoba phela sasingazi nathi ke sisakha sithi ngithi awusho lento ke umuntu wayeqala engayinakile kanti ke vele ikhandeka yona and then 2 le time ngihamba naye lo mndiya ngangeke umthethe yazi lama ufaka ukuthi mhlambe ngingaqina kakhulu uma uyizama kanje angeke zibe la ngibe nalawo ama inputs but uwathatha ngoba le ndawo uyifundele ndawo yazi nje lento wena uthi ukuthi uyithatha ngoba phela wawungayifundele wawungayazi even esathi usiza ulona undiye lo umsiza nganazo impela ezikhaya ukulokhona into evamise ukwenziwa abantu abadala ukuthi makusetshenzwa ubaba wayenza welding sibancane kusithiwa social worker bese ngama weekend bese ke enza welding so yonke into sasimlekelela sikala sikhatha yonke into ukuthi kungafunakala into etshekile njoba la Tombstone alifuneka into etshekile so kufuneka isquare nelokhunjane bathi battery pass kodwa yiloko kokala 11 so amathuluzi angwajwayele ngingawanqeni nanokuthi ke ngangifisa ukuthi nami
ngenze kwenzeke into strong ezolasta. So kukhona nawe uthi umsebenzi wakho uma usowenzekile usho ukuthi umsebenzi wakho ngawenza back then but still usa-exist. Ake size la ekutheni ukuthi-ke usubonile ukuthi umphakathi walana eNquthu ukhaya kakhulu ukuthi udinga amatshe. Sangiphinde sikhulume ngawo ukuthi kahle kahle itshe lenziwela umuntu onjani just ukuthi umuntu achazeleke. Usubona ukuthi umphakathi wakhona wake wahamba yini ukuthi ake ngihambe ngiyokufundela khona ngizobuya ngizoku-applyela emphakathini wasekhaya. Yes cha uthile indaba enkulu ngangahamba ngaye eGoli ngiyokwenza short course yakhona so ngaye kulomlungu but yena wayengadili-ke ngegranite ngoba kufanele sicacise ukuthi ke kukhona igranite bese bakhona okunye engazi bakubiza ngokuthi yeah kodwa ke ngokwami ngabona kuyingozana noma kuyamcindezela umuntu okwenzayo ngoba wenza iprofit enkulu ebabazekayo mhlawumbe uthi ngo300 ungenza into ka30,000 yabo ukuthi akusekho ukulungiswa lapho yabo sekunokuxhopha right imiswa nje ngosimende ufake i-river sand bese ukufaka kuma container nje akhiphe leyo shape and then bese ke upenda nje abantu bayawathanda ama colors mase kulokhala abanye umuntu ubona ngazi ukuthi ke cha hayi kahle indaba yetshe ikhandwa ngegranite ilanda emayini leko northwest ya ilona legend writing ngathi nalo ngakufunda ngakwazi ukwenza ngathi kodwa ke ngifundile kodwa ngeke ngikusebenzise ngoba labantu ngihlala nabo bayengxenye futhi ke yesizwe ngiphuma kusona so kuhle ukuthi mawuya kubantu uye ngeqiniso bakusupport nawe ujabule yabo nake le phathi ngithanda ngifisa ukuyibuza lesenze ibuza manje ngoba uthi wena wahamba ukufundela and then it does work for you right so ngibone namatshe amaningi osowakhandile ngibone even lebhakabhaka guys kunetsha alikhandile le pirate for sure kusho ukuthi ubaba wakhona esupport pirate ngizoke ngizama ukuthi isithombe sisazoke ngikhulume with ama production team la ekhaya beyibone lesithombe lesi and then kube khona futhi esinye isithombe lokho elinye itch lele ufika lakhe then base liba nesithombe somuntu la. Yes Before ngibuyele emuva ufuna ukwazi ukuthi umuntu onjani ofanele ukuthi enzelwe ilokho itch ngabe umuntu obenza kahle noma umuntu osokumkhumbula ngoba nakho msuku nasi ngikhumbula simenzele itch noma kusokwenzela i-remark ekutheni ukuthi ngikwazi uku-identify ukuthi even sengamatshe ngoba if sifihla ngamatshe kuhamba ibhodlo so uthola ukuthi izingane zethu abazukulu bethu semafika bethi bazobona bengabe sakwazi uku-identify kahle ukuthi kahle kakhulu ikona kuphi nisenwenzela ngamatshe ungathi yona ilokho ama-point ukuthi this one suke amatshe esuke enzela lokho. Okokuqala nje as much as Siphesihle Mbatha noma futhi ngabili emhlabeni kufanele kwazi ukuthi nangu Siphesihle Mbatha akuyena nje wafika waphila waseyaphela nje wavanisha yabo kodwa futhi ke two mangabe ufihle kufanele ufihle ngezizotha ingakho lapha endaweni zasemakhaya sisebenzisa ukuthi indlu yakhe because basuke bekwenzele kahle wathi hayi uhlala nakwazeke nje engeke sithi siswenkile sasiphila nawe sikuthanda kodwa manje mawusuhambile sengazuthi nje ulahliwe nje akusahlukaniseki phakathi kwamatshe nelokhunjane nendawo dignified ngasho kanjalo lapho uzobeka khona umuntu wakho so ngisathanda ukuhlonipheke futhi kube neat ngoba amanye amatshe bangabuwafakele lento evalayo phezulu ethu islab livalelo awulibele uhlupheke ukuthi noma ungekho ekhaya uyocenta kuvele nje kuhlale kungekho jani la. So mina so ngamafuphi ngamancane nje uyasho ukuthi kahle fanelekile ukuthi sihloniphe indlu yomuntu ifeseshonile. So ethena ukuthi ngisho kuthiwa esehamba izinyanga neminyaka but even abayo bebesele bekwazi ukulikhomba besho ukuthi kahle umkhulweni washonela noma indlu kamkhulweni iyona lesamgcinela kuyona ngoba sikuthola sekunzima sekuthola ukuthi sekubekwa umuntu phezulu komunye umuntu ngenxa yokuthi ifika imvula ziyaguguluda and lenhlabathi iyahamba and labantu esuke sibeke ngawo sithi sibahlobisa ngawo ukuthi base eyawo gcina sengasabonakala so uthi the best way ukuthi
kufanelekile ukuthi sikhande indlu yomufi or noma yomuntu esimthandayo ibe nesizotha ngisho noma yinini iyohlezi ikhona ngiyenza kanjani leyo ukuthi ngifaka amabhakabhaka ngifake nekhosi and then kubone nezithombe lapha zomuntu kube khona isithombe lapha phansi and then nikwenza okunye kube sengathi indlu bese ngathi khona umuntu ngapha niyenza kanjani nakho lokho ngabe into oyifundela noma i something nje eseyikhulela ngoba kade waqala ukuba sokulomsebenzi. Mangabe usebhizinisini ke le business limnandi ngoba lisetshenzwa yiwo wonke umuntu. Umama la ekhaya uyena okwazi ukudesign kusho ukuthi wenza i-fashion design but ke njengamanje akadili ngeingubo uyathatha lento ayiconvert ayibuyise ngapha emajini so ke ama design amaningi siyawenza amanye siwathole vele ekhona elokhu yathi kodwa kuthina nje ukuthi sithi kwa upgrade yabo ilokhu esilwa nakho ukuthi itshalihambisane lesikhathi njengoba ubona nje khona webhakabha lento ongayitholi njengoba ubona khona abhalwe nje ngesiZulu kamnandi khona abhalwe ngesisuthu ngolimi lwakho sesabhala lelinye iSwahili sosibhala so nje senza konke nje okufunayo asikufidi okwethu sifuna lokho your idea ukuthi wena ufisa ukuthi kube kanjani and futhi siyawathatha ke ama input from ama customers ethu ngoba omunye uthola ukuthi noma engalakhithi but ke angalidesign yabo libele ithethe yakudobela thatha ngifuna into kanjani and then bese bawushuthi uyayenza uthi awuyazi izoba njani manje ngabe kanje usuya compareisha lokwakhe nalokwakho and then bese yamkhethi sithola ukuthi ke yena ukusizile ukuvusa inyamazana uyabo mawusuyivusile wona wasuyihlobisa ngendlela owazi ngayo ke hayi bese kuba i-design ugcina ithandwayo babo usubona nakwenye indawo sibeyifakile futhi kodwa uthola i-design iyaqhuma khona la enqothi. Ngibonile ukuthi usunama office amaningi nama-office amaningi nothi ukuthi aranwa abantu basemambatheni aranwa abantu abayibonga ezahlukahlukene abangaphansi kwesandla sakho and ngibonile ukuthi ufida imindeni eminingi ngawo lo msebenzi uwodwa kunabantu abanama-ideas but abalela phezu kwayo abanye beze beshonela nabo but wena vele wathi hayi nayazi let me risk it uyeke konke uhambe uyokufundela ubuye futhi uzoseva the moment ubususeva and then bese uyakwazi ukuthi usize nezinye ingane ezingawuthola umsebenzi ukuthi nayi khona umsebenzi. My question is ube nayo yini isikhathi la khona obizwa khona i-youth uthi guys kukhona konke angeke siphumelele sonke esikoleni kufanelekile ukuthi sisebenzise lokho uNkulunkulu akasiphe khona and then ngibonela futhi ukuthi kulento ufuna ukuthi zibe yi-legacy ngibonela ukuthi isebenzisana nomndeni ngibonela nabo junior Mbatha Tombstones ukuthi sebeyakwazi ukuthi behambe beyokusebenza so kube nalo lithuba lokuthi uhambe nje motivate youth ukuthi kuyaphileka even kuthiwa awuyanga e-university ngalokho nakho it does help. Ngokwami nje ngikholwa ukuthi ke sineziphiwo ezahlukene kodwa ke isikole kwakuyona into ekade ke ikhona ukuthi ke isikhanyisele ilokhu njani sikwazi ukuthi mhlambe sifunde no English no communication but ke kukhona izinto ezingasizanga ezikoleni engiyibonayo mina ngiyacazisa zisiza njengokudoba iqhwagi nje yabona ukuthi sasidweba amaqhwagi senzane yabo so mina izinto eziningi ngifundisile ngiyakhonela ku-informal education incwadi ngiyifunda izinto ngizame ngangithandela esikoleni ukuzama into ngiyibuke ngizame nje yabo so iphupho lami ukuthi njengamanje ngakhe i-skill center so njengoba kunabantu esibaqashile mawungathi babuza labantu la ngaphandle babengakwazi ukufaka itshe kodwa njengamanje ngisho sibe ngasekho la kuthina sibe ngakwazi ukuthi bayikhombe so ke sike senza nomunye iproject ama lightning conductor ibathi ikhonkwane ngenxa ukuthi izulu liyahlupha endaweni zasemakhaya khumbula umunye umuzi sesiye khona la shaye inkomo ezu7 kwafa 5 kwasinda 2 so linokho njalo so nawo sike sawenza nakhona ngabafundisa ukufaka ama lightning conductors ngabona futhi nomunye eseyifakela ama lightning conductors engangimqashile so njengamanje sikwenye iproject yokufaka ama tiles so siyayenza nayo siyafaka sithola umuntu okwaziyo onekhono bese ke asifundisa thina bese sithola ama customer kodwa sibe siphusha abanye abantu
babe befunda ngoba into engiyibonile emakhaya ingane zakhona mayifikile ku matric eyiningi ayifiki mayifikile ku matric kodwa zimphasana so manje sekugcina nje i-future womuntu uthola ukuthi ngoba kuthiwa akafundile wazi na ukuthi ukufunda kufanele ube nama degrees akazi ukuthi ngezandla zakho ungaphila. Ngifuna ke kuzongibukela le camera lena ngifuna amazwi ongawatshela umuntu osebenzayo othi uyasebenza but usebenza 365 days uhola about 12 and akacabangi ukuthi abe nomunye umsebenzi eceleni nomuntu othi nje mina ngipermanent ngoba ngipermanent nje meaning ngisho ukuthi ngiyoze ngigugele la not knowing ukuthi amandla ethu azohamba phela ngabe igama lakho lizokusebenzela yini ukuthi uphinde uthole imali nokho something ozoyithola noma uzocela ingane zakho uzophusha ingane zakho ukuthi azikondle ngenkani ngoba nakho wena uhlulekile ukwamandla akho usenawo wathi mina ngifuna ukuhlala la ngestick la so the advice ngizocela ukuthi advise abantu abanomsebenzi owodwa abathi mina ngisebenza endaweni ethile and I'm permanent engihlezi khona and ngiyothi mangiphuma bese ngithola ipension yami not ukuthi bayisiphela ipension ikona kuphi okunye uzokuthola just advise them ukuthi kuyasebenzeka even ukuthi uyasebenza permanent and kade kube khona somewhere la uzokwazi uthola an income ngasho nithi ke mangabe uphila kufanele ubheke ikhono lakho masibheka nje emakhaya sikhuliswa omama besiphekela sidla sisutha sibadala sidla kodwa mawuthi ababuza labo mama akekho waye esikoleni sokuyopheka sonke nje sifunde la so ke abantu abangalindeli ukuthi ke kufanele kuze kube ukuthi uyafundiswa akabheke lokho akakwazi ukwenza improve kulokho akwazi ukwenza yenze ingane mayizala ifumbethe akekho umuntu ongenalo italent lakhe yabo nje la kuma Tombstones thina ke asiyincomo kodwa sitalented ngoba ama Tombstones asinawo ayithwayini ama return jobs mangasho kanjani asinawo ama return jobs siyazi ukuthi nje basilenzile nje silenza libe right yes ukuthi akekho umuntu ozobuya ezothi hey nami sengidekhile so balenza senokwenza uqala niqede nje le siqala siqede and siyaqekela futhi ukuthi ke mangabe kungekho mina kufanele bekhona umama wala ekhaya noma mangekho umama wala ekhaya kufanele bekhona umfana la ekhaya omdala kuze icustomer mali sibuza sazi ngetshelalo hayi ukuthi manje ngisazoke ngiyobuza ke ukuthi kwakwenze njani iliblo lecha kufanele sazi ngawo wonke ama Tombstone ethu yasikhulula lokho alikho singesi-answerishe yo so ake sikhulume okugcina ngesibona isikhathi lathi sihamba lathi ngempela ake sikhulume okugcina ngabe indawo la nihamba khona ngabe nihamba nifike kuphi umuntu osendaweni eqhelileyo engelokho engasizakala kanjani and then ngiyazi ukuthi inamba zizovela la phansi ukuthi kufanele ukuthi ke ebefone kuphi but ngifuna ukwazi ukuthi ke sure ngini bangahamba befike kuphi onina nihamba nifike kuphi to serve ije noma nithi yonke indawo noma ngabe kuphi la khona siyakwazi ukuhamba sifike sifika kuyo yonke indawo lapho umuntu asicela khona nje so to me ngakuthatha ukuthi ke moya emshadweni noma uye emngcwabeni makuthiwa umngcwabule edifana uyaya makuthiwa ulena ngoba itshe isikhathi siningi ba one day mangabe nani ulazi kahle so mangabe emaningi niyazi ukuthi okay nje emaningi fanele ngicuphe mhlambe nge-manpower engaka ukuze kwenzeke umsebenzi wenzeka kalula mawuwazi Your motivation, your last way to saying that your last way, just the motivation, what's motivator, abantu ababenamaphupho waqala ikhishi nale phathi ngithanda inkinga ngayithola kunabantu abalindele ukuthi baze baxoshwe emsebenzini khona bezobona ukuthi efawuthi ngiqala into yami and then once mase eqala into yakhe akasayiqala ubona akhe ithanda bese eqala ngenxa yendlala ukuthi hayi nayazini sengilambile wawuthi ngisukume ngihambe ngiyopheka kanti we were gifted vele for khona ukupheka and then uma sokuthi mase sebenzela indlala umuntu uma kukhona ungena u20 udla semthaya ngoba enganivele sengenele indlala you wait kumuntu othi I'm comfortable la ngikhona ongafuna uqala into yakhe ungathini kubona ngathi ke akaphume ku comfort zone aqala abheke naye vele mangabe uhamba awuphasi kuzo zonke izinto uyakhubeka lapha uphinde uvuke kanjani
but try to find your passion uzokwazi ukuthi ke ungami ngento eyodwa emhlabeni. Abantu abarich bonke mangababuza akaphili ngento eyodwa banama mainstreams of income. So ukuphilisa umuntu kukhona isikhathi abantu bahlala nje bahlalela ifoni. So if ehlalela ifoni ke yini ke angabi talented mhlamba enze something la efonini ezomsiza ngokuthanda ifoni yabo. Bekhona omunye abana talent bonke laba o WhatsApp no TikTok mawubheka abantu benza into ezinkulu. Ubothi abana ama talent lapho kodwa ke manje usho nje kuphelela nje khona la. So nanokuthi basenza into ake siyenze into ngothando. Kukhona nje abake bashona sabafakela amatshe mahala. Omunye sasinosizana naye ngoba ke ngathi ufenda nezikole nginakho ukwenza ama renovations. So wayesebenza kahle samenzela kahle nje for free. Nalaba ehleli nabo njengamanje every month ngiyangidonsa 100 rand emalini yakho umuntu. Ngenzele ini ukuthi ke basiqala unyaka ayidevelop. Ngithi okay nayo imali yakhe khona mhlambe unemali engaka une 1200 ake sifake le mali obunye 1200 bese siyokhokha kodwa lapha ke noma driving school ayozidevelop. Akekho umuntu ohlale emncane empilweni nengane mangathi uyizali libe lihlali ingaka singabaleka sonke lekhasi dayi. So siyathanda ukuthi sithi abantu abayidevelop. Yeah. My last words, guys, let me say this. Into engifundile la engifundile kubaba ngoba sisenquthu nje. My last words ukuthi at the age of 18 to 25 usenamandla. You can go out and sing for a job. But at the age of 25 to 30 yenza lokho okuthandayo. Lokho okuthandayo noma hamba usinka for knowledge, hamba usinka ama skills for lento oyithandayo. Ngoba amandla azohamba phela. At the age of 31, at the age of 35 at the age of 30 to 35 apply lokho okuthandayo, uku-apply ukwenze. At the age of 35 to 40 yiba ne-surety ukuthi lokho usune experience eningi ukuthi uzokwazi ukuyimela. Ngoba you never know. Uzothi lapho usuphela amandla at the age of 40, 50 uzobe sekwenzakalani ngawe. So what I'm saying ukuthi engikufundile namhlanje ukuthi mina kufune ukuthola lokho okuthandayo and ungalinge uzohlalele emholweni owodwa ngoba ngeke uze ulast. La emhlabeni siphila ngenkani. Balekile ukuthi nawe wenze usebenzise inkani ukuthi wenze lokho okuthandayo. Thank you so much for having us. Igama lami Mahewu Mbatha umthi usontshekazi ogumbela amagwala. Ngibonga kakhulu ke enquthu la sikhona njengamanje. And thank you so much even ama sponsors ami. Ngibonga kakhulu futhi again to Zulu Studio TV. Ngiphinde ngibonge kakhulu kuShwala production bakithi Shwala images. Ngiphinde ngibonge even ku S.L.V ngoba ngibona ke sengibuya with the brand le engqokisa yona ngqokisa ke S.L.V. Amajuba FM, thank you so much and thank you so much again to baba umthiya uyena ke osilandile le oluntu wathi wozani nangalana sizokhuluma ngebusiness lami sizobuya kungekudala sizocheck up ukuthi umsebenzi wakhe ngabe usaqhubeka kahle. Thank you guys and we love you. Bese ngimkhumbule there is more is coming for you. Siyabonga. Thank you.